السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuchali mu challenge ya page ene ya 23. Page ene ya 23 ekalubamu naye wayo obudde owulize bulungi manya skuni yo weeri, manya skuni weeri. Skuni bwebanga eri makati giteeke wakati, bwebanga yesembayo yambuka somango yambuka so singo kirira mu ddoboozi ya moving rhythm yo entambula ya ddoboozi litambuze ngo lyambusa waggulu so singo liteeka wansi. Tuyina bade eri wakati, bade na bade so si bade na bade na so si bad na olwarabu in Quran bade na bidun waguru bidun so si bidunu ne bidunu straight tujidi straight okitegedde bidunu khabaru so si khabaru amawulire gamba nti khabaru baru so si khabaru ngokirira gamba nti khabaru khubir bir ra'u nabagamba nti ra'u emabega wayo kasabayo kasra togifurumya nga ntono ate wanga waliyo fataha ejangi ezitowa kitegedde ejangi kola ki ngizitowa nogamba nti baur khabaru nekino kiri khubir bir nga you utter it out with empty mouth. Bir so si biru wakategedde bir khubir wakategedde khibur ile wani kudhamma ebezitowa bur khibur waznu waz so si wazinu ne waznu wazan so si wazani ne wazan uyambuka wazan jaf so si jafuna si jafu jaf jikwate jafna ote kunun jafna jufin uyambuka jufin tubidem badna bidunu khabar khubir khibur wazn jafna jufin Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saba Allah yachiti wakizo okusoma kuno kutusomye atakutere baraka atekemu ateremu ebirungi bingi ku nsi kuno wa fil akhirah ne kunkomero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.